ngadon ke jigi small talk ke scamru bagi pada ada negeri kau ke jigi ken mempat tahu ken mempat bishar ya ke voice of the people party yang mentahi ngai ngatip boy pada kat cabang alik kia kembo kiong kumbo badan nite ngelaibet mangkat belum jakat beja bat MDC bat MLA ngin ala ya ke voice of the people party nida ko bani baga voice of the people party Tamsin Shah kalong ke ke basno tuna odan kibri ke bangai kendu kiri orang ba kat sabangalek ke baden kajing kerman juga jat beri ke desa tangga ke voice of the people party telah nama fi ke PPTru pisek syubok lakot kari baga jat beri bat ngaru nganun trek bat kat bucu ngan tangno wari ke epic ke joma katakan kajing sisya ndayi kondi nangalam ngidon ban ong yikipat ba ko kipat ba be kinangalam juga voice of the people party kisale abet tanga fi upat ba bapinum bagala lana mafi kipat baru bilang bagala lakot kajat beri ko joma nagatara ko tongkam ni kinangalam bari upat ba bandum bakla dalele ren hagami ka kenti ka pamantah nomor upat ba utit kuno mentaun bishar ya ka voice of the people party o namar di janti kibasang madpun sutu bakla menta dalik pan jingirap dalik wa ki jinge kiong kumno namar bo pat ba mani makersam pra kat habadon mudor mapi lagi live pemriu teligi constituency ila job hadu live war teligi constituency lana kadai ke election MLA katang Asim Shar Marwai ya ka jela ka jungi ni job live war teligi Yemsem lala bancok haki artli ki constituency apo sorslong bat hangpe po riboy namar ke di jaga ke belak hambon pat lesi ki we ki chakmri ki belang slow atati ni nui kum bagalo manta ndoi pangwan ban kok ngani ban kren sorong ki we pat ki chakmri ki lap ai ki ni kira wan banya kendo ini kira ngam based on the voice of the people party ka balak ban klipat ya ke Meghalaya niru ngem men baklashu ngem ai ke jinggersan nama kita ban ke jinget ke baskem baga voice of the people party kan yo lai prosan ki MLA na ka lai pemri peli ki constituency ko kipat ba di nomor kita kata kadang kali ini mentah banlang kita pensem ya ke cimut ngin set kemat di store di sini ngin highlight ya ke way bikin pensu tu pagala ini ndreng em hado bangenda ai ke rapor how apropra ya mentah ngin empat tren ye ngin empat bishar ndreng sesang ban bishar upat ba ya ke PPP ya ke nangalam jeng PPP nadu usnem apropra upat ba untuk ni bahak ban bishar ini nadu usnem apropra ono na pintuk bar ini nai menta ko kipat ba ngidang jona peringkat ma jong gejile ngin hapan ye